šampion svijeta koji će plivati od danas sa nama ovdje, to je gospodin Tadija Kačar. U šortu, da se tim Bog se javi! Bog se javi! 3, 2, 1, sad! Dvesta peti u vašoj logici. Idemo da vidimo ko stiže prvi. Do drugi. Dajmo ruke. Drugi. Ne za žene. Ima još jedan test. Ajmo, momci, idemo. Pobjedniče! Dobro, a? Bravo, doktori! Tako, tako. Dan treći ne znam šta je za